Chokihola PWD asai hem a compound along theng pia claim ke epon. Council EM Surya Rong Parapan All Borjan Committee pen karchwa me padopa. Karlitang bilati sopia phaningkan isi ke chok arni ka chikimu. Congress ke kroy arathur pak pen hamren DC aphan pinpura loke pajirna. Amreng constituency khasiara da tuma phan kachelenga towar sarkar pen akele kera predera jokki sum ke phok achetong. Nele berta thanbang sonro sing rongpi aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honara do anaphan kardom nang pajiriklo kardom tane pinia bertan non angton pen arjikta Chokihola PWD asai hem a compound along theng pia claim ke epon. Lakha inquiry upon Nilip MAC constituency ke parlo Chokihola PWD asai hem a compound along theng pia claim ke epon. Pinija khongpo cheklo niphai inquiry ke thom arni Chokihola PWD staff atum pen patir pi ponsi theng pia claim ke e asai ke claim pon pir the along theng pi theng prang padovek nangji pu pen upon Chief Minister of Institutional Plantation Program 17th July to 15th August 2022 an theng pia claim ke pa epon edji aphan Assam angkang pia long ke pathik pon tanga teng pen pacheton dunsi Executive Engineer PWD Road Chokihola asai hem compound along bangso program pachun ponlo Bangso program ke japon atum lake Sugodha Chohai Executive Engineer Borpothar Pawan Timung Assistant Executive Engineer Chokihola Subdivision Prabhat Kumar Be Assistant Executive Engineer Sarihajan Chandra Be Chokihola Subdivision Lapen Staff do an atum pen chingrum si mesen pen pechun ponlonglo Aji ami PWD Borpothar Divisionor gute kita staff engineer SDO gute kita thaki जितु অসম সরকারে जितु प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर इंस्टिट्यूशनल प्लांटेशन प्रोग्राम এটা তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিছে ইয়াৰ পিৰিয়ডটো আছে 17 জুলাইৰ পৰা 15 আগষ্টলৈকে প্ৰত্যেকটো অফিস গভৰ্ণমেণ্ট অফিস ইনষ্টিটিউচন গুটেই প্ৰত্যেকে ইয়াত গছ পুলি ৰোপণ কৰে সেই প্ৰগ্ৰামটো আমি হাতত লৈ আমাৰ সিএম Karbi Autonomous Council CM saro jitu instruction dise ami amak heitu program ami aji implementation koribole aji ei Chokihola sub division ahi ei gos poli ropon korisu angke na Chief Minister Institutional Plantation Program join chila mane all government offices mane la so program na enai aru thingpi ke enai pu program iglo empen e chotkali I think pi hanta pathi nai pasonte pathi thede nai ma green revolution han to matasi sarkar pen tabang nasana program ide lo la simili tumta kedeng kodiklo thank you Karbi Anglong Chokihola pen Anilson Rongphar report Biswanath Karbi live tangde pini adun thwa berta non puthor angton pen langitha Lakha inquiry isi Borjan constituency East Karbi Anglong HDP Sericulture ahemalong non BJP pen kachepahai pon Karbi Anglong Autonomous Council EM Surya Rong Parapan All Borjan Committee pen karchwa me padopa Lapen adun thu VDC ki misonaram sing naraphanta bangso me long archopon patumia me long aluhia man peng pen kachatong dun lake abarim Karbi Anglong Autonomous Council EM Jivan Chandra Pathak Roland Killing East Karbi Anglong dun me phula pen ST Morcha pen Anand Killing atum chatong dun bangso me long bang pharohini ra trokner ke prophoso se armu chatong dun lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Surya Rongphar alang lipan medical lapen art and culture ahinsi EMR puke pekpon putara lapan chethantika Lapen mon ke bang jilang arni towar kijun alang lapen borjan aphan thedung se ka chilang ahem pipon po pusi rat atheng noning jeteka
kono nili pagiem kunang epek la pen pangan mundo present no monta present lang talang panta bidisya chairman ki pek teman si karchu ame kasi itu kan kini dak yang kono kasi churu parlo mundo la pen senglo local committee anto kami dak boleh na hawara arab tu pan tu kini bang panin tu mana karchu din ngarong kecil lalu thì cái tang dengan po bodan hawar pen iem ka ke isung ko du poram thi no tin tan ingi lo si non na bataya bang ke iem na bi polo tu prang pen kicing wai ateng ke kali det system e ka ningarong lo ko ko mo ha pan chu pa ji lo alang i bodan hawar ara depan ini kelang ponji la bangso jakong ngi ti pen kasi hala bangso jakong pen an bodan ara pan kicing turi hala bangso ke klem ponji pan ke nilihin pen boi pon po ako nili dun lo pu disia chairman ang ita la sinfo si klem pon po sini kilo lalo iltum chithan ma batai ta bodan hawara kisung tu ke kerang sot pen son ni kisung halo ke tene lake celenga towa la pen kijuna la kasi hala bangso ke mang masin tum PWD em hangun nang sing ai lo hangun lo ako la son hak security em ka hangun nang tu hangun lo tane CM sa ta ko pine kasi ta ko ta ko ni mena lang le ay puni ta lang ke ke alam ke ati kala PWD bang kalang hang si langji pulo kasi ni ngarong palo alang lilang itu talang lagi kelang pastang bera munit bangku ako si alang li along nariding PWD em beto ko de ni tum nak kecing dam jo micet ko tum bosanar pantuar kenang sot pine lam he do anu make lahai lo la pen stame aku kapre kustame anutin ayem kustame la mangke abi hang jungjung ba homosti si phana ayem kali kar bengong rat phana ayem lo ko si apa ka ayem tame bosanar rat phan ka panu ko si beli masalam de Karbi ang long Borjan pen Amar Singh Bay report Biswanath Karbi live. Tangde pini adun thwa berta non puthor ang ton pen langitha. Karlitang bilati Sophia phaningkan isi ke chok arni ka chikimu. Pini jakhonga chekloni phai ingkoi ra ke thom por phai krehini ra achite ma por pen pangcheng ponsi Karlitang bilati Sophie pirthe pen arnam ka che poningkan isi ke chok arni mondoli ke jamate church leaders atum pen Karlitang bilati Sophia phan ka chikimu pon. Lakha ingkoi raphon nilip constituency ke parlo langso mepi Baptist Church a member Karlitang bilati Sophia phan ka chikimo ameyalong associate pastor Tennyson Tiso pastor Borsing ing tikathar mondali secretary Dilip Teron lapen kapre ke theki dinga tumta chetongdon church pastor Borsing ing tikathar pen Bible angdeng en ponsi ningka chepa theseroi aphan arnamalam thanpon Jisu pulo nehenlo towar ahok achethe Bible John chapter 14 verse 6 Jisu hala tumaphan pulo chethe ahim nilihenlo John chapter 6 verse 35 Karlitang bilati Sophia ke horen tiso lapen Karlitang dimising narpi alang litum asupia ki bisilo alang lima hangke thegla ke there ache kloni phai cap ningkan pharo kreser cap ra troxer cap ra isimate 1991 alang li Christian ahemtun pensi amhang theglo langso mepi ahawara long Karlitang bilati Sophia alang li nim Sophia kai rengti ka huchingki mesana bangphi rong isia tumpenta chepa hengnone alang li jerpi jerpo tumalong ta kangne kangni pensi ke dodon lapen alang li kai rengti ka hut arnama phan kero alun ke kana ning hangpik lapen bihek musumara tumpenta kai keta kilun ke kan aning hangpik lan parta alang li peri ke thak ta thekser machine pen peri ke roi asai anta thek Karlitang bilati Sophia ke jakhonga chekloni phai ingkoi ra ke thomning kan suri hini ra ingkoi ra isiarni ada por phai isira plia porahut alang li simli ra pirthe arnam pondetsi apo apinu a ikmar aning pimar adonarap jerpo jerpi do an che otekang si pirthe pendam juilo Karbi anglong Silonijan pen Govind Tiso report Biswanath Karbi live. Tangde pini adun thwa berta non puthor ang ton pen langitha.
Nijang Karbi Anglong Congress Committee aham phangatum RD dojot pen non kechari bom BJP sorkaratum Indian Congress Committee ame phi Sonia Gandhi aphan kelang ropen kachene kaholoji puka bor ijia puthak Congress ke kroi arathur pak pen hamren DC aphan pinpura loke pajirda Patumini phai ingkoi rahini arni Nijang Karbi Anglong Congress Committee aham phangatum ongdong armuje tong pet pen RD dojot pinpura lothoi hamren DC ari dengke pajirda Pinpur में लाबांगसो पिनपुर आलोथोई हमरेन दिसियारी देंके पजिरदाम नंग कोके नॉन के चारी बॉम बीजेपी सरकार तुम इंडियन कांग्रेस कमिटी अमे भी सोनिया गांधी अफान केलांग रोपेन कचने कहोलोजी पुका बोर इलापेन भारत अंकंग पियलोंग राजचारिया सोंग दो अनफान के पचिंगथुर उन इदेजी लापेन के दोंग थिप वेरजी का बोर इया पुथाक्सी पतुमी आरडी दोजोत कचे सोंग पिनपुर आलोथोई परी देंगदा Bangso ame long RD dojot pen ke jalin pon lake Nijang Karbi Anglong Congress Committee ame phu sing teron lapen RD dojot pen kachetong dun Assam Pradesh Congress Committee adun me phu roton ingti lapen ongdung Congress aphan ke kroi arat abang phu bang phietum RD dojot pen chetong dun si ing samjin ame pachun pon Ko ini ada West Karbi Anglong kising si bangke ladak West Karbi Anglong Committee pen G2 Indian National Congress of President Sonia Gandhi alang lipan idi hoy government machinery pen G2 adukang hoy mate kachenek laso protest mesen pen ladak memorandum mate lok kisami the pot alang tuhan chorolo lapen government BJP government atum bangke rat atheng no kidam dia thang issue ave government machinery pen si G2 beleg political party tuman anstame ke ber tv fancy bor ilok hal hai machinery bang jatian government machinery bang ke bang journey BJP tum use jeder nangji lapen la so G2 government machinery misuse bang ke Congress party pen bang ke akais tame sodak pen pinrem po lapen protest padobom lapen la hai ki use pen si Congress party fan ke ber tv po bang ke laki kunu paidhe un e lapen national herald bang ke laki chini nang po ka do ka vera da tum bang stame isi G2 independent mate cuman sadhin nang kewan pi hutame a contribution thepik radalong lam thegi pon to sino nang litum hoi pen stame rada tum phan alang tum BJP tum ke claim ke dam ke chokche an alam stame clardak pen ponang po pachini nang po lasi idi G2 misuse lapen government machinery institution lapen G2 CBI pun NIA pun lahaya bang an bang ke ki use bang ke government atu ruling government tu alli ki NG fan bang ke immediately la so BJP sarkar tum stop nai la alang tum ke claim tha pot mili tum ke lage condemn la conciliation hadet pen tun counseling ni alo la so long mukut mohanto fan bang ke nominated MEC pen si direct EM tidak la so butang no elected puno la pe nominate puno lake EM buchot kali council long la nominated le pidat fista me EM के बाद लो CM अंता में चुन लो chairman अंता में चुन लो नसीला बैंके नीली थांग पुथाए बे सीता इतुम 6 शेड्यूल G2 स्पिरिट बैंके आकाश तमे इतुम रिटेन नहीं ऑब्टेन कुली नहीं लाम आज सो स्पिरिट बैंके ता दो नहीं प्लान लिटुम भारत प्रेसिडेंट माने कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी बाइडो फान आंनि लिफान इडी हिनबेन बीजेपी गवर्नमेंट के हां समन दिपि कारजु जे नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर पे नपुथा कासो अपुथा आलाम पेन ये तुम्हान ये तो सोनिया गांधी जी अफान मे फी अफान दा खारा हस्ती की पी अदुकांग होय कासो बांके नि तुम प्रोटेस्ट नि हेलो जे सरकारी वस्तु जे ईडी फॉरेस्ट डायरेक्टर सरकार वस्तु सिदा दासो मिसयूज पॉलिटिकल एगेंस्ट तुम्हान माने कचेलांग सेलेट अजोनी तुम्हान ahok fi pen itu man la interaction lagi piapot harasti lagi piapot laso puta agency BJP sarkar agency Modi sarkar agency puta si pini tum laso dharona penceng lo procession pen sada puni memorandum ipi laso memorandum apang Indian kene ara president afan laso memorandum puta PDC je monon pida laso la idi sarkari সংস্থা puta je misuse assessment la opposition la leader fan ara adu ni hoy dat nang proposal so against association ini ka protest ke dam tang KC election judet penon ke yong dong political tama re-election padoni pu tinang itu asong mela so la so bang ke niltum ke bang election commission bang election pedu edlo pedu era fi bang ko tiging du edlo
la so phi bang ke no re election hu bang ke ni ke chi ai du ji bang ma ta pin no ba em da ni lo cm ni lo ni ne so te bele gelam sa ni lo aro bang winner silver pi jate lo asme election bang ke ni ke bang tek lo bang ke du de lo rat han la ke chong thu alam lo na puthat Karbi Anglong Hamren Pen Boron Santerang report Biswanath Karbi live. Tangde pini adun thwa birta non puthot ang ton pen langitha. Amreng constituency khasiara da tuma phan kachelenga towar sarkar pen akele kera predera jokki sung ke pho kachetong na. Nijang Karbi Anglong lakha sir kep Amreng constituency arlo jirikindeng angkang pi ke parlo lumujem rajan milek arong arlo along khasiara da tum pining aningkan thom kep so selokedo lapen election kilek aphong tin tami voda bank ki pidun bomlo lapen pahai dun bomlo lapen non BJP a sarkar ahut Amreng constituency pen kachotoy dun candidate Rina Terang pi aphan chuning rilo lapen prabjen pen nili tum khasiara da tum aphan kisung ke pho pen nang pajok thapusi towara putha kerap kachoha Lapen ke dam tang ahut anta nang li tuma phan nang cherap tun boma son thak thaksi nili tuma phan ta kachelenga towar except lapen mesen ki chuna lang nang pipon tha pusi chuning ripon lapen nili tum phan pini arnian ta mesen a towar lapen ki chuna lang nang pipon pelang puta jongpon donga lang sikai ki ta jun bom la sinon ke do bom BJP a sarkar mate Karbi Anglong autonomous council along kachotoy dun Rina Terang pi mate team Karbi Anglong abitung atuma phan mesen a towar lapen ki chuna lang non prabjen penang pipon nang ji lapen nang pivek tha pusi halada ke do khasiara da tum kachuning dipen nang chathan dun rimti Benar le hai daman kit khat te nang tum non ke dubom koloswa constituency si dulon te amreng nine amreng constituency arlo ante nang tum ladak khasiara da tum nengkan kan ladak nang tum nang ki dudun te tum nga te so pau snem ro em se song sini te terus kat I song roi he snong ini em kamri ye em opat em selire ka le yore di rohe ka luti ke sorok le yore em opat re ka kinong mikmat kan thai la poire senrang la poire padre em kam ro song ye le kat tu do le em opat re ka yung le yore em ro opat ini ha snong penar Ibra ikit em kam ro chong tang kiwi he em ro pat usli hoi mo man bru kam te habirap masap sarkar wirap yu han kadu ut kalo nam le em ro pat em ro sli katte kwa sambha pi tang ka ko sorok ya usuk ulai ka le usuk tong usuk le ko bhar ko miet ko snong ko thaw yang kerpat pi de hok burom sambha ku he Pachli ini bentai te, kate iya po Karbi Anglong ME chong kate le yele be u pan yele be u pire sambha tang ko umbam na ko mit ko bha sorok yusuk ulai wan them chitom them jing zarorai Karbi Anglong dongkamukam pen Promesh Terang report Biswanath Karbi live Tangde pini prime time birta la anpen si kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thu la pen dome thak me.